passive voice. Passive voice. Is done, was done. Bu tuyuk mamile. Kırgızca tuyuk mamile. Passive voice'un çaktары to be жардамчы etişinin özüne тиешелүү çaktагы formalары am, is, are, was, were, shall be, will be жана негизги etiştin атооштугунун өткөн çaktагы формасы participle to менен түзүлүшөт да. Туюк мамиленин суроолуу жана таңгыч түрлөрү жалпы эрежеге ылайыктуу эле түзүлөт. Суроолуу түрүндө жардамчы этиш to be'нин биринчи орунга, ал эми таңгыч түрүндө to be'ден кийин not колдонулат. Эми азыр биз дагы ушуга бир мисалдарды, ушу passive voice'ду кантип түзөбүз, кантип passive voice'да сүйлөйбүз, ушул жөнүндө кичине мисалдарды карасак да. This is a house, this is a very old house, and it was built in 1930. And look here, this house was built in 1930. This house was built in 1930. Here, was built, passive voice. Okay, was built, demek bul tuyuk mamile bolуп атат. Бул үй курулган 1930-жылы. Бул үй 1930-жылы курулган. Бул жерде биз ким тарабынан курулганга кызыкпай элебиз. Үй курулган деп айтып атабыз. Демек мына was built бул ушул пассив. Somebody built this house in 1930. Көрдүңөр, бул активный да. Somebody built this house in 1930. Демек сүйлөмдүн ээси, анан баяндоочу, анан калгандары кетип атат. Бул жерде актив. Эми ушуну пассивный кылсак, this house was built in 1930 болду. Көрдүңөр, this house was built in 1930. Кандай болгондо келди. Мисалы үчүн мореке this house, this is the object, and here in the second sentence, this house, this is the subject. Демек сүйлөмдүн ээсине өтүп кетет экен да. My grandfather was a builder. He built this house in 1930. Менин чоң атам уста болгон. Ал 1930-жылы ушул үйдү курган. Демек he built. Эми карап көрөлү. This house is quite old. It was built in 1930. This house is quite old. Бул абдан эски үй. Бул 1930-жылы курулган. Демек it was built in 1930. Дагы кийинки сүйлөмдөрдү карасак, is this room cleaned every day? Is this room cleaned every day? Бул бөлмө күндө тазаланабы? Демек, суроо берип атабыз, астына алып келип is cleaned. This house was built by my grandfather. Эми бул жерде болсо үй ким тарабынан курулганын билгибиз келсе, биз анда ушундай түзөт экенбиз да. Үй курулган. Was built by my, мынакей ким тарабынан экени бул жерде коюлду. By my grandfather. Демек by менен берилет экен. Somebody cleans this room every day. Somebody cleans this room every day.
This room is cleaned every day. Demek somebody, kimdir biri бұл bölmөнü күндө тазалайт. Бұл активдүү мамиле. Ал эми ушул жерде this room, бұл бөлмө. Муну биринчи орунга келсе, this room is cleaned every day. Demek bu жерде is cleaned деп passive voice'ga koyduk. We were woken up by a loud noise during the night. We were woken up by a loud noise during the night. Biz katуу үндөн кийин, катуу табыштан кийин түн ортосунда ойготулдук. Биз ойготулдук да. Демек бизди ушундай катуу добуш ойготту. Демек woken. Did you go to the party? Кечеге барасызбы? No, I wasn't invited. Демек I wasn't invited. Мен чакырылган эмесмин. Wasn't invited. Бұл passive voice. Бұл жерден кичине айырмачылыктарын карайлык. Могуруки жерде present simple, анан айырмачылыктарды карасак мындай болуп атат да. Simple, present simple. Жөнөкөй учурчактарда мына активныйында clean, cleans, see, sees. Ушундай колдонулат. Ал эми ушуну пассивный залогдорго кое турган болсок, am to be этиши келиш керек. Am, is, are. Cleaned, seen. Кандай колдонулат? Past simple'да өткөн жөнөкөй чактарда активный залогдо cleaned, ийди мүчөсү жалган, saw. Активный. Ал эми пассивный залогдо болсо, мынакей бунун бардыгы тең. Am, is, are'лар өткөн чакта колдонулат. Was, were, cleaned, seen. Ушундай колдонулат. Биз бүгүн пассивный залогго мисалдарды иштедик.